Mnogo ljudi u svijetu ne zna koliko je važno klanjati namaz, odnosno svih 5 vakaca namaza, naravno zato što nisu upućeni i ne znaju uopšte kolika je nagrada za to. Pa ćete često moći čuti koliko puta dnevno? 5! 5 puta dnevno klanjati. Pa to je puno, brate. Treba izdvojiti cijeli dan, šta je tebi? Nećemo imati vremena ni jest, ni kafu popiti. Gdje su serije, utakmice, filmovi? Treba rad, halo. A ne, nijedan namaz zapravo ne traje više od recimo 10-ak minuta i to kad se raspodijeli na cijeli dan nije ništa strašno. Onaj stari islam je bio super, kad su stari ljudi išli u džamije, išli na hadž, a mi mladi po kafićima, diskotekama, tamo brate gdje nam je i mjesto. Evo recimo moj dido je bio na hadžu. Bio je fin čovjek, svi su ga poštovali, ali on je bio star, a ja sam mlad i imam još vremena, brate, trebam još svašta nešto proći u životu. Što jedan moj komšija ima običaj reći, živi dok si mlad, kad ostariš gotovo je. Ovakvi ljudi su takvi kakvi jesu da ih Allah uputi. Međutim, šta je sa ljudima koji već idu u džamiju, a neće da se obrazuju, da slušaju učene, da sami nešto pročitaju i proučavaju svoju vjeru? Pa čovjek dođe na džumu, zazvoni mu telefon, kilili, 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 kilili. Molim, alo, na džumi sam. Ha? Javlja se na telefon, Javlja se na telefon dok je hudba. Braćo, zar mu niko nije rekao da se na hudbi ne smije razgovarati? Okej, možda i njegov dido hadžija bio. Ili recimo ovo. Mnogo ljudi jedva čekaju da dođe mjesec Ramazan, mjesec kada se vrata dženeta otvaraju, kada su nagrade mnogo veće nego u drugim mjesecima. Međutim, za nekoga je to mjesec dobre hrane, isključivo iftara i raznih tema, na primjer, jesam se preo, brate, nisam trebao ovoliko, svaki put se zeznim. Mislim da večeras neću klanjati teraviju. Ili kako ovaj hođa sporo klanja, brate, razvuku ko teraviju. Ups, pa jeste teravija. Nije valjda takmičenje u brzom klanjanju. Subhanallah. Vrhunac svega je, sutra ću reći ženi da napravi 5 vrsta jela za iftar. Pa bujrum. Opa, šta je sad ovo, neko takmičenje u kuhanju? Mašala, do kraja Ramazana ćemo dobiti po 5 kila, taman ćemo se spremiti za zimu. Loše, brate. Mnogo puta ste vjerovatno čuli riječi ja ne klanjam. Ali sam, vjeruj mi, bolji od pola onih ljudi što idu u džamiju. Od pola. Sam da znaš. Bolji. Siguran budi. Ili recimo, ja sam dobar u duši, ja ne mislim nikom zlo. Kad vidim ko sve ide u džamiju, nema šanse, brate, da odem, nema šanse. Kaki? Kakve to veze ima s tvojim namazom, brate? Ne, kad Hasan i Hamid prestanu ići, ja ću onda doći u džamiju. Jel ovako? Ja ću ići onda. Znači, kad Hasan i Hamid, takvi su to ljudi. Ozbiljno? Pa možda je to nikad, subhanallah. Ja sad znam iz moje mahale 50 ljudi da bi došli u džamiju, ali neće zbog pojedinaca. 50, 100 ljudi, sad ću nabrojati. Hasan, Hamid, Dervo, Nusret, Ferir, onaj mali, sad bi došli u džamiju. Ali neće zbog drugih ljudi. Jer ima tu par ljudi koji klanjaju, Bog zna kako klanjaju. Hajr, da te Allah uputi. Ovo su neke od stvari koji se naši ljudi znajući to ili ne slijepo drže, odnosno sami sebi traže opravdanje da nekako ne klanjaju, da ne poste i tako dalje. Šta to radiš, brate? Brojim pare. Brojiš pare? Aha, vidim imaš dosta. Ko radi, taj zaradi. A znaš li ti da bi očistio svoj imetak i svoju zaradu da trebaš dati zekijat na to? A znam, toliko znam. Neki dan sam dao ženi marku pred marketom. Dam, svaki dan nekom dadnem marku. Ne žalim. Nisam nikad žalio. Nije to zekijat, druškane, to je sadaka. Jel? Pa šta je onda zekijat? Zekijat je kad na kraju godine od ukupne zarade daš 2,5%. 2,5%? Šta je tebi, čovječe? Pa jedva sam i ovo skupio. A hoću auto kupiti. Ne, daću drugi put. Ima, nažalost, jako mnogo ljudi od kojih ćeš čuti sljedeće. Brate, vidiš onu dvojicu? Da, što? Oni ne klanjaju sunete. Molim? Oni ne klanjaju sunete. A otkud ti znaš? Rekao mi jedan prijatelj, on svaki Bajram ide u džamiju redovno. Znači, svaki pravo, čovjek musliman i nema govora. Svaki Bajram. I dobijaju 300 maraka za bradu.
Jel? Da. Onaj do juče pio Red Bulla, sad ide kao klanja musliman veliki i to. A hoćeš ti doći u džamiju? Neću ja, u stvari ne mogu. Boli me noga, u stvari kičma me boli. Ima i onih koji vole reći, ma lako je njemu klanjati svaki vakat kad ništa ne radi i nema drugog posla. Da on radi 8 sati ko ja, vidio bon. A veći je farz rad nego klanjati. Veći. I ovo je jedan od češćih načina za opravdanje ljudi koji ne klanjaju. Ovako je nažalost stanje kod muslimana. Svaki musliman je dužan da za života bar jednom ode i obavi 5. islamsku dužnost hadž. Međutim, kao i kod svih islamskih dužnosti, za ovu dužnost treba imati iskren nijet i iskreno obaviti hadž. Ako uzmemo u obzir da u Saudijskoj Arabiji ima muslimana koji nisu obavili hadž, onda nije ni čudo što neki naši ljudi nisu obavili hadž. Ali da li nisu obavili hadž zato što nisu imali novaca i mogućnosti ili jednostavno zato što nisu htjeli? U to ipak nećemo ulaziti, svako će za sebe odgovarati. Brate, gdje si? Čujem da ideš negdje. Idem na hadž. Kad se vraćaš? Kad sve obavim ako Bog da. Trebao si i ti. Ti imaš firmu, imaš novaca. A ne mogu ostaviti firmu, a mislio sam kad ostarim, gdje ću mlad ići na hadž, morat ću prestati pit, pušti, cure, kafane, druženja. Znaš na šta mislim. Ima vremena kad ostarim, znaš sjeda, brada, francuska kapa, pjes, hadžija, selam i to. Biće, skiraj se. Ovo su samo neke od isprika s kojima ljudi žele opravdati svoju udaljenost od islama. Naravno, ništa od spomenutog nema smisla. Međutim, donekle je i lako slagati ljude, a šta kazati stvoritelju na sudnjem danu? Čime je jednostavno opravdati sve ove blagodati koje nas okružuju? Nema opravdanja. Jedino opravdanje je islam.